Untuk Sukan C ini kami tukar tempat latihan intensif kita. Dari dulu kita pergi Jepun, sekarang kita cuba Mongolia. Dan sebelum saya pergi ke Mongolia, kita juga ada latihan intensif dulu untuk mengadaptasikan diri lah dalam untuk intensity training di Mongolia, sebab kami training dengan national team di situ. Jadi sehari sekurang-kurangnya 2 ke 3 kali kita training. So intensity dia memang high. So I think dalam high intensity yang tinggi itulah yang boleh saya dengan tim saya untuk um, menghasilkan satu pingat emas dalam sukan C ini. Sebab dalam Malaysia sukan judo bukan terkenal sangat. Jadi pihak sparring ke partner sparring tu memang tak banyak. So untuk mendapatkan quality training atau partner sparring yang lebih baik daripada kita, so kita kena pergi luar negara untuk training. Pertama sekali saya mengharapkan Majlis Sukan Negara boleh tolong macam sukan-sukan yang kecil macam ni lah, macam sukan judo. Even though kita dalam sukan Olimpik, tapi perhatian tak sebesar macam bola sepak ataupun badminton. So dalam pihak kewangan tu kita memang tak cukup banyak. So banyak competition luar negara yang saya pergi, banyak kita keluarkan sendiri. Jadi yang tu yang pertama. Dan yang kedua, saya harapkan yang generasi yang akan datang, diorang mendapatkan lebih pertandingan dalaman. So diorang ada lebih exposure, dan kalau diorang pergi ke luar negara, diorang tak takut sangatlah dengan environment yang berbeza. Untuk selepas ni yang ditetapkan ialah tahun ini akan pergi untuk Asian Games di Jepun dan Commonwealth Games di Glasgow, Scotland. Dan selain daripada itu juga fokus untuk mendapatkan points untuk masuk ke Sukan Olimpik 2028 di LA. Tapi I just hope for my family, I punya kawan-kawan, I punya loved ones semua. Thank you very much up to this point, sebab tanpa pertolongan yang semua ini dan I punya sponsor semua, saya memang tak boleh dapatkanlah pingat emas ini. Sebab sukan ni memang perlu banyak kekuatan mental dengan kekuatan fizikal, especially mental. So tanpa pertolongan mereka memang I takkan reach to this stage lah. So terima kasih banyak-banyak mereka.